Kaore ngā iwi o te whanga o Manukau I te pakurata ki te mahere a te kaunihera o Tāmaki Makaurau, hei whakarā wai ake I te āhua o ngā takutai moana, huri noa I te rohe o Nehunga. Ko te wangawanga matua o ngā iwi, ko te oranga tonutanga o te wai o te whanga. Kei a Roihana Nuri, tēnei pūrongo. Koinei te takutai moana kei o Nehunga. He mahere kei mua I te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tango he whetū heketea o te papatai ki te whakaatāhua ake I te takutai. Engari kaore ngā iwi o Manukau I te whakai. There are certain consequences that would happen if we consented to that. Ko George Kahi te heamana o Ngāti Pāua, ko ara ake anō tēnei taniwha kai I te tākere moana o Manukau. It's a repeat of history. But where do we draw the line and say to both parties, can we be a bit more proactive in the approach? Kei te whakai hoki te māngai mo Ngāti Tamoho. Why it was so that they had to take so much harbour to make that foreshore look nice again. So we're very much opposed to that development carrying on as it was when we first saw it. He rua te kau mā waru miriona tāra te katoa o ngā pūtea ka whakapaua e te kaunihera mō tēnei kaupapa. The beautification of it is not done properly, then it's all going to be money down the sinkhole, and we still don't get clean water coming off those roads if it's not done properly. Ko te wangawanga o ngā iwi kei mua I te krauna o rātou kokoraho ki te whakapai I te ora o te wai. The roading that's going through to the airport, you know, is a classic case that people want to do it better, want to talk to the more appropriate bodies and really have a far better resolution than previous. They've already got half of it all done, and we're sort of back door coming in again, making us look like we're the bad guys. Hei te tekau mā ono o Hongongoi, ka tū tētahi hui mo te iwi whānui, engari kei te hiahia te kaunihera ki te huitahi me ngā iwi o te whanga o Manukau, I mua o tau wara. Roihana Nuri, Te Karere.